Santi. Sa ila saambia nena sema mono. Nena sema mono. Wage natwa man. Get angela. You net angela. You're into worry. You're into worry. Yes sir. Hello. Ngogwega. Wage wata. Zamu. Nitawazame wa mulinge ni nanzao yawe ya mitambo ni ambayo itonzini wanichauki utetia nguko tuinena nao. Tuinena nao. Ndenu ingaliko ziba. Ngaliko zia karaba moya. Karaba moya. Dhina ni mwondenu. Ina gile una tawanete 2022. 2022, Na yu no walawi wa gile madam no kata mistake na joba ndo vanini. Mwa bitu kana. Ado kano bando vanini na mama nina miyo we one satwa kalea la kuna dia mungu wa mozi wa bana. La fude kala kwa kavinda. You when mbona kile no mau ya na view ya ni manda mwa ndipo kwa. Au ndio kwa ingo kuna we avi. Ngoko ila mwa ideti. Alafu Nundo yu na chonge na sai ponera na ina. Na kone nyazimo. Umweleze kana be nguko siendie. Na moya wengo nguli alafu na mwando mahwa ima vijeka na mwene zoika. Yu kuma unya weze wa saini ponena na inya wa muka waku. Ane nika bea yu na no ni to ane ngama ma de kingi alafu wa udisenya wako matena alafu kwa ile kuelewa hii. Muzei ndo wa mkati ndo mundu kama hisi kama vijana nene wambetiwa. Niwa. Mama hisi kama vijana nene wanda kwa ala mega yu alafu nisema mama ile kwa nina kwa mama iko sete de kuma tena lakini kile no kemala jini mekala mundu ekala wa ba keweka. Imada musu kila jatu miende vime kana tunukone na unondo ngeta taiso na kota video ni ngito mono. Niwa. Nene wana vine kana inona nene yuno no zona na dane le kala mundu akata ke jambe na bo ne kana na mo vitizie. Tawe ke onu do tu ke ya ke ne kala ne mu ne kana ma bingo na manda si. Niwa. Kwa uyu wenda atu nene na moka wako kana moka kana inya moka wako. Ndatu nene naombe. Tambi na weva. Na madam. Tambi na madam. Aya kwate yo bawinde. Sawa. Mwaina siana. Mtunaze dona mwana omwe. Aya kwate ya bawu. Sawa. Tenzini wanichauki utetia nguko mwezi kisia. Sawa. Okay. Your call will continue after this important message. Urgently update your SIM registration details. Dial *106# to self-update or visit an Airtel outlet with your original ID. The person you have called is not reachable. We will not. See moka. Kata sisio inya. Kitu kingine na demo. Don't know. But yes, never like a network. Kusima. Kali. Kama yana Okay. Then one chao kiutetia ngoko. Binda go. Binenda onena nake. No kamasi. Niwe yawe. Newe. Kondo kweza wako ni wako. Eza ndiye za wako twa. Ndiye za wako twa weza iwewe. Ya. Ndwenda adwithi muzinenge na ndwenda imuzi. Mamozi ndo ine ya neno na joko biga. Tubiga ogethi obe kabanga pa uta muzibi. Ala ino sio bindete fane. Tukona yuenda. Yes, etende na umandha muka wande no kana oinya wa muka. Ko inyawe ta kola. Udhoni. Kola ya lost change.
We. Kwa ya tano. Okay. Good net. Una mwana oswira patience. Good net. Iziti mbeza. Sio ingilizo. Oloko tomarume. Igilika na kumali kwa hivi. Mwazo ndo manete sio sangili oloko tomakati. Ndane kwa nego ya. Mbona ikilete fani? Warade dia yako. Rade dia to sisi. Ya kilanja tanondo kilangeti tete isakoya. Sacha we. Sisi okay. 011. Mitambo ni ampaite mudhikisi ya anthini wanichauki uteti nguku. Deno enda umana onedhawe yu makosa malikile. Witha kwe giwara. Ndio. We? Koto hadhi mwaki. Banda inyamuka. Ako nange. Kanana we. Yes. Daya madanu. We. Nawe kwatyo. Ndaza. Ndaza. Dwaya. 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 Kisasa kiki ndasesa. Ai ndasesa wa. Kamuzito nake. Ndai watu namunengere mwana oswe ndasesa. Ndasiri nake. Ado gatos. Boya ite javati. Tiko dai kanate. Kwa ndwikira kibeti. Kwa kya kibeti. Kemoka ya mokoy. Ivete zimwetu itwa ndiye mboya leza iga saka mongela chai Ananda siai. ni mina chama tikema Oga siai. Oba wale wenda mboya. What is? The person you have called is not reachable. Oinyane we ya kani. Kina ndo na ile wana mano adha no medicate tutumwe tutazi mwana. agone nyayu to nene na mam was azimu They convince nyawe educated. Iwe gete kameme. mam was azimu wa tiondo o to nene Sisi ni wale wanakuja na amani. tugete na mugo Tukete na mugo. Aya ndo ndo sisi ai. Kono mwetu ya. Wabao inondo ende kalati. wala tuna getio yi Atomanira singino. Singino ya biki. ai kuna kolie bethe eta ume wapo we kumamwa wale akoso kilele ndote note nenda nake. Deno ma esi moya inya siana wa kune ne mbosie lakini ya mamu ne ngwate na ndeosa ko edu ke asio metambo no na wewe ndugu yako madam no wewe yako o madam wewe edu ke asia
Ko mo memwe. Memwe. Uinyaita wa kwiyata obithaneti oro nini. O konere kendo ke iliara kwa kwiyato inya wa mo kwenda mo nkoli. Nina ndio ngoli ango jojo ngoli angoli yake. Ngoko ya zilingi yana. Otinda ngola nende na yake. Ngoko ya yana ikola nayo yake. Naona hivyo wingi mono ngeno ambige yana la pona mono le ka no era na te konde ingredient ando ana mesa. Ando ana mesa sio kenangu kuli agwite ngukutaziana. Wangu yongo mandaga wangu mbingela ngeno we. Yayo imwe. Yayo mono ngeno ni nyane ndana na mondo specific mondo mana mondo na bata na wote. Ko une wenda ngo kwesio agwesio ke. Ina enda ngo kwa mwana sa. Ana bwele kwa ndo ndo kubyana. Ni wewe ni ele. Na wenda kibeti bado. Alafu na wewe na yeye. Ngo kwa wawete. Aye. Ani ukulia kibeti ye. Wakikosete hata. Ndio jeje leo. Ndikuwa simu Mungu mandela wako. Nenda kibalwani ngamekio kunomba. Alafu yole limanda mundu wewe wadizaini ya wa grade nyingi bao. Wa SMS. Madam no aligeni kama atatu na majaji na mlonge madam na yeye sema wale sana madam ndo kuma tena nyingine bwana azima libo bana yewe. Yule wajaji madam mtamfuja mfie we amuzovea mfana yu na alafu madam pia tino aliasia ile action lakini si wewe nani wale tekwa ili short time pasile ana kaeli iko kitu mimi ndio nimetamia yule na vigeni mwete madam na vikamu sirene ndio kulenga simu ndo nene na hiyo madam mwanzo hapa ni ndio na madam ndo madam yake ni jambo la hapo pale dala ndio biashara sio hiyo madam ndio polo ideto amuke endete we na lakini kwambia ndio ya mundu nyanga ndio ya na ndio kwa amuki waendete we wa muki waendete unaona mwenendete mbaganda ya leo tuko sona kwa komyu kile njao kile kwa kama mko na kisio mwenenda ngai na ndio kokoli yae ikolja ola wasietia so musene weba uyongi ola waitia so musene usuma da muzuma cha tete na kile ma cha kina ma cha tete na kile de sumu da no kile kuma da kwa ne kana ni ya simu engine ndo nya wa dikidadi ya ndiko na ndia ka ya wazo ndo ne da ne asala fanti ne asole a benefit tiko na jimona tokela tu tulini na wabanga niko kuna o mala ya kijana tuyana ndo mbaka na o mala ya mbeni mbesa nego wako hivi na iwede mani nenda na yorondo anu amani kama kutangana iwe kila jamu miezi ni jaonya na kuma mungu na fanya ndio sikana na biashara yake na namba da mwetu kwa shiti ya emwe na doya nene ako almost ngana ndatu ndamyaka tata kundana na aje. Okay, na yu kuma uma kwa kumoyanena Madam madam wako madam wako tunena ngao alafu keria no kuna no lakini keria no atoke to mwiki anga kwawa. Okay inyati to kwenda isioka kwenda isioka yu na yu yonge na kene watu ya wa mwite watu anio na mwite na watu ana kwa mwa tumwangie watu ana kwa mwa nenie kenda eze oko namba ke hizo manika ngia te namba kumata na nisi madam nisi tongo tabia mwa na vya pi laini wala na kwa ambe hiyo singo mete ana laini wana yuna ambaye atuwete kwa alafu na mbeti ni madam wetu kwa kawa mete ya chombo alafu nyeno ni mundu bandu watu kile tukushika na kala kile kwa ikina wewe wani wani kana madam wewe jani kina je kana amba chombo alafu kwa wale kumkolisa kama banga kwa chati nake pole sana ekato utethie ndi ndemwa ekato utethie okay you Edward ndeno karaba mwe ndeno ni watati yokwati inya siana ama no biki na itangazo ila ya umie kwa inya
wa mukanika na nguku ya zilingi ya nayo kulani ayoki ndiye mana nguku ne nguku umwetu kana ne nguku esuenge mwetu aendete ayo nenda kwa asiai metwano je vina na nemuhise je vina thela mwewa mwetu akuna mume wake kulotwa yetwe mena thina endewe muno ni kumana uthina wiva utekweke angaliko ya mwetu aku na utekweke angaliko ya mwana wambe kwithukizia uthina wiva nundu metwano etwana mathina ndinge wetu ene thina baloyo yo ona we muzaindo ene balathino era mwetu akwa ni mutwae na kwi nongi unwaja manzo we muzee uzio akwa no nikitoka kutia muteo kaende anake na iti ndau SMS mbona wangu atinde yao you don't know kilia a message neno yoka yalike simoni ya zetie nzobe muzee wakwa olamu yemwe na mwetu yeta mwetu ndakathi moinike nenda kwasia na itangazo zibiki andu alame na mutwano nikana mwendo kala line ni ola wake office of the girlfriend ikale office ni girlfriend wakela nelia nima na mabaka ubigete mulolongo ekao endere kunoka nenda kwasia tangazo zibiki andu alama twanite simoni sianangie metwano mingi pe andu umundi deliberately mundu usine wese wenumba mundu usine wese yawe ani watwanie mundu usine wese kibeti chaku nikitwae lakini enda ukikunia saila webo enda utuma SMS o kutuma wisani we thina ni mo pela muzita wa stray SMSs stray is as you bala umona ndezike umeta ne bongo asiati yu mundu ukakwati ya maundu masi mundu ikala na mutwano ukakwata ai umundu nithiye ka SMS simoni ya muzee wakwa nithiye mundu emukunite kana nithiye SMS simoni ya kibeti chakwa ngamana kiine nawa ona kwangwa atwa ijeba kona atwa yenthuka nundu otitha nthuka ile nomba nundu titha nthuka ile nomba na kunita ile tha mundu mwate nthuka ndiko kukwea hii so era case ni oneka na mwetu wene anenga na petition yake niye ni we need evidence yeba nundu mundu ndese manena ngete chao Uzi ba wadie wae ukayitu niwe wadie wa studio wose simu ndio gogolia wale simu iloza niweze woza sia wona maana na mazia yogolia zawea okuzema kweli no tabye muka waku niwe wae wambe kunenwa ni zawea ata namba utwana tiwa wambe aka ndio kweo munde yu aka ni ya present wa neno newa nzobe ya muzee utswa mwitu kibeti chakwa tinye nae wambe kunenya aume nimekala mayukulia wende hata na umeazuma yaeka meda ona opa ginoka kwe na oza hiyo lazima mwana nenge ndemo yata nye akakwata cheka no mama itako ila rongethia gasiko ni bamgane yo so you alame basia gibe maneo about tukona hivi kuna hivi kada ne sasa ni mo na ngemo ndo ni wa mazimoni Hala wa mukanesa mukanesa vyo mwa yue yuti muthana wandenu atwaite mwetu yaku karo ndenda umanai mwamwa itu ko balikilo kathina kanene wetha wa sami ule wogete kukana ni wosu naninge yona wana mundu ayumbanya niyo kebaya dikito kathina nundu ndenwa aethitwo ainenia na yua anambite na ambiye we no SMS karo wethi yo simoni ane no na mundu mukongi na wende numwa ona ndaindu na mundu mukosu ina we karo athato na mituki na ethi endea wewe
wada jena ende ona ya uni gogo to awa na ninge wene wada jena bi na yue ade kandeze na gada mukunia zimwa mateze mwaito maundu ama simo mwakome othina mo mame wabure mujimo ine tio jena netiana ngie maundu yu no kwitha obe othina ni wizio na makosa me obo mwaito makira okulungwa yu tio bonde no kula siagana no atetheke kwisila kwa mam yu na gende na unde nuende ni onake kiokoni kicho mundi na oga ukuyongu ni esimu na iwe ndiweke ndata wa mwezu kesia mwaenda kibeti na kibeti ya libogi hatu love kidogo tu tasio kiwa pake nebi leo banini yo sasa eta letoza kale kwezu ese maondo amwe mulinge tingwe okay just kidogo sasa eta kona vuta ni za etel ndala ndogo nenda simu ndokona simu ndokona simu kuna watena na uko bwani ndambo bwani ziezoni pole mwaito nini nathelelwa mundu ekaratererete mundu wakuthelelwa yui yikwenda bia twikata mwaito na nyini ogulia ngolie mwaito ine mundu kibeti bia thimuomba ikakwati akibeti makadima kanena na kia image mageiwika ikotamalari makanene aikotamakali mina na maiyekea kutoka maisyoka ya kuataniki we gogo nanya mwe mwene makosa nundu nugutia nundu anaoka ku ungamana kuya ngakani ata mukama kumanya ngakani na isyoke ogu kogu nukungia nisinwe mwene makosa aungamana na gukithakani na mimi nanganya isyoke na kunda kingamuti na ni pole mam na yundu eke niende nui yunituke musie ethane guo nukwenda kibeti mundanya no kwenda kibeti yati awa yuno kemuje ogea tuketunene pigure na makosa tumanene makosa tumamine andume maekanie na maisio kiane no kwenda niguo mam yes ni konena vina na ndini na ndimo kwa kibeti ngombe yake na ndina tena nake niguo mam mwenye mamu nina atana na ningunena na ndenu na nitikuka ya dinene nake na muyuka nyene kaliku kwa ndio umupata kuka asante mamu na wathi mwe mono na kuya di manondo ngoni azimu mbaitu nene uya moyo na kwa mungu nede simuna neno neni niwe mamu ti ndo mute niwe mamu Adhimwa muno mam. Nigo. Asante. Aya. Okay. Te ajo yawe. Nana ndeno namanika. Yue Tazake mchora jana kuyano ngina yote de. Bale yene nijo niye basa. Nyono mano wa mi we kwezi elesia. Man mundu mukendo enda akonifame we. Kini chao. Enda akonifame wakana SMS noti yake jua kana. Na wilo kwelesio kakwati kana. Yue da wethi wa ukweta kakoko kene. Ndwailande kai. Ailande kai. Amanda muungu nete simu ndia muthoe tie munda. Yailisi. Aya thelile.
Uzini mundu wa lozo ya David. Ondo gozi dage. Mwama na mundu nutwanite. Ekai kuna simo. Mwama na mundu ni mutwae. Ekai ukunia mwe. Nena bizebe ba yude Yokuli ai. Ba yude lazimon. Yokuli ai. Okusema ukweli mwetu wako na zimu za ile zia wile ono ikula zia mundu omewene. Kwa hiyo nomba we expect ya the. Anozuma no komokoli ya na hata no anenga na report kwa ateka muyai zobe ye muzee uziwa kwa. Maanisha hata mundu mwanangi wa mutwana. Maanisha ndo ameke mwe. Maanisha ndo ameke mwe. Mona no uka makona ni akaro inyanu kukuzia nu mona anaguiyone. Kithagani? Kithagani ndo kamuti. Yunde nuwe. Denu. Aro nagu ono zirola rondwe. Yetha niwe wagebeti echa na ndo ndo kiatu yaye. Denu na ndo onde alama. Kezi ya very simple. Alama twanite. Etha kibeti ni mwethi wana maubetu kanuka na muome waku. Etha kwa kelekanyo kibeti ni cha kutia cha sioka kuo. Umba ni andu menu, umba ni andu mandaya. Muthi munene mwasien ambao initiate unena ni katika hakuna kibeti wambokia ni pole ethabe makosa onetha ba makosa wekie ni pole nundu no chongo cha musi mutwano wanangika mundu me ni wombole no blame ya wa na kenge yubeka koko ezeka koko ya bathabe kakoko awe neno na ke makosa we iba ndo kulege kibeti kage bige ko lya ngoko